kutoka nchi mbalimbali wanakutana kwa nchi moja, Rwanda. ikurikira abagore interineti na za televiziyo igamije guteza imbere igasiganwa mu Rwanda no ku isi. Abifite n'impano nk'iyo nimucikwe n'ababiri. hakurya gato kuri sante wadusanga kandi duhamagara kuri 0788 36 04 37. wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka Instagram n'izindi, hose ni Hug Image Studio. uyu munsi muri Hug Image Studio umutungo wa mbere dufite uhambaye n'abatugana kubera ko ibyifuzo by'abakiriya y'itegeko.